الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم نمسي جربة حضرات سنگ اللہ تبارک و تعالی کی مسنگ تھنگم درب احسان نی کرمنی اللہ تعالی نا اکھوئی نکھوئی بو متک مگل لیربا ادگم لبا رمضان المبارک کی تھا اسیدسو نسی اکھوئی بو تھمبیرے ہائرگا مہاکی متک مگل لیربا تھا اسی اکھوئی دا فنگھن بیری مسی اکھوئی نا اللہ کی شکریہ ادا توبدا لوئی بنائر روئی دبا ادگم لبا احسان نی نمسی جربہ حضرات سنگ اکھوئی حضیق رمضان کی متک مگل لیربا تھا اسیدنی اکھوئی نا لیریبا اسی مسی کی سیدہ ہر مومن مسلمان خودنگ مگ عاقل بالی خودنگ مگ روزہ ہلنگنی ہائینا تھازئی کنا کنا گمبا کری گمبا اسگم لبا متک مگل لیربا تھا اسیدسو روزہ ہینددنا مسیدہ ایکھوئینا گناہ کی تھبکتا پوزیسی لینتھوک نمبر تاربدی مدوگی تونگان با عذاب اللہ کی بناکتا لیکھ رگنی اما سنگ اللہ نا ایکھوئی کی دمکتا اطوپا کوپی ننگائی گی لمبی ہنگدوک پیرکنی ہائیبگی تھازا و فوبر لیتریبا مرمدی رمضان تھا لاک لبا اما سنگ رمضان تھا اسیبو پھنگ لبا میوئی امنا رمضان تھا سیدسو ووئی دا بیدر لیتھو اگا مساگی گناہ کو کھن ہودربا میوئی ادو مدوگی متانگ دا حدیث ممانگی ویڈیو دا ایکھوئی نا تھینگ نکرے اللہ کی لعنت نی ہائیبا اسی بہرحال جو انسان اللہ کی لعنت فنکھربا ادگم لبا میوئی ادو قیامت کی نمیتا سزا پھنگو بنتن اطوپا لمبی لئی رویدرا ہائیبگی چنگنبا لئی ادوبو اللہ غفور الرحیم نی ایکھوئی اللہ دا انجل ہوسی اللہ نا جسے چاہے کو پی بغم بمپو نی اللہ کی ممانگ دا دی کوئی بھی گناہگار بندہ می چام حد رب متونگ دسو یا اللہ ننگ نا کو پیو ہے نو انجل لک پمتم دا کو پی بغم بمپو نی اللہ دی تو نمسی جربہ حضرات سنگ رمضان تھا گی متک مگل لیربا اسیگم لبا اسیدہ رمضان گی اویبا تونگان با اتوپا مہینہ دا اتوپا تھا دا ایکھوئی دا لیتبا ادگم پولم خرسو ایکھوئی دا لی ہائری بسنگ ادگی منونگ دگی امنا تراویح گی نماز اسینی تراویح گی نماز سی رمضان گی اتوپا تھا دا ہائیویدی تھا تراما تھوئی جو لیریبا اسیدہ تراویح گی نماز اسی ایکھوئی گی اتھکتا سنت اوئی دے اما سنگ مسی سون بگی ضروری سو اوئی دے کنام تسو سون دے با توبتا وہ رمضان جب لاک پدگی ہائینگ دگی روزہ ہیلنی ہائیو تارگدی نسی گی ایشام متونگ دگی ایکھوئی تراویح گی نماز اسی سون با ہونری با ادونا تراویح گی نماز اسی روزہ گی ساتھا ایک دم خاص نے با تو نمسی جربہ حضرات سنگ تراویح گی نماز اسی گی متانگ دا حجک 15ویں صدی دا کنا کنا گمبا میوئی کھرا تھولک لگا تراویح گی نماز دی ادونی تراویح گی نماز دی ادونی وغیرہ وغیرہ رکات ادو تو اوئی گدبنی ہائی بنا چنگبا وحی سنگ ہائی را رگا تورجبا اسے مسوم دا ایکھوئی دیہان پیروئی سے با ایکھوئی منی پور گی مسلمان سنگ خاص کر کے یامنا خلیص اوئی با امدی یامنا پوچین سنگ با مسلمان سنگنی ادونا بو نسی فوبدا منی پور دا اہل حدیث وغیرہ پاک ساونا صندوقنا لیبنگ امدربنی کنا کنا گمبا ایکا دوکا کری امفو کھنگ دا بمینا آتا وربدن تونگان بوا منی ادو گا پاک سننا لیبنگ امدربسی ادو بہرحال تراویح گی نماز اسی گی متانگ دا لینریبا تونریبا اختلاف سنگ اسی دا ایکھوئی چنگ دا بنا خوائدگی پھائی ادو گا اسینگ با تراویح گی سکتم دی مسی گی سبلبنا ای وفم خرطنگ ہائی جنم گے تراویح گی نماز اسی کرائی دگی لاکھی بنو ہائی با اسی تراویح گی نماز اسی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متم دسو سولمبا نماز امنی ہائی ربا نماز اسی مسیح سی اللہ کی رسول مسا مقصو سولمی صحابہ کرام سو سولمی جماعت کی ساتھ دی اللہ کی رسول تراویح کی نماز اسی اہم لکھک تنگ سولمی
hairiba matam adu Allah gi Rasulna i'tikaf ta leingai matamda Allah gi Rasulna tarawih gi namaz gi damakta niyat laure sahabai kiram sing matung da changa aga lepkhre aduga jamaat ki sata ngasi sole hayeng son matamda ngarang son khibdu dagi mi mayam amu yam khle mathangi numita so amaka yam khala amasi thanna tarawih gi namaz si solakhieba da Allah gi Rasul sallallahu alaihi wasallam na tarawih gi namaz si gi phajaba saktam asi uraga Allah na aikhoi gi ithakta tarawih gi namaz si faraz oirakhi faraz tawrakhi bayai aina khallaga sahabai kiram singda nasana sagi tongan tongan sono jamaat ki sata ai tungde songanu haina Allah gi Rasulna solhan ki deba numit humni gi matungda सोन खिदब की मकसद करीनो अल्लाह की रसूल की साता एक महीना से था से पुलप न मुकम्मल तौर पर तरावी की नमाज सोन बता रगदी कई अल्लाह की रसूल अखोई की नमक तक खनबीरी में कि अल्लाह ना हायरी तरावी की नमाज से फरज ओय हल्लखिबे याइन करीगुम फरज ओय रखिबे तारगदी हर उम्मत खुदिंगमक हर किसी भी हालत ता थादोक यारोइदबा अमसुंग नानथोखरे खल्लो कजा सिंगदबि यारोइदबा अदुगुम हालत अम ओयरकदरा उम्मत सिंगद हेन अवाब ओइगदरा हाइना अल्लाह की रसूलना जमात की साथ सोन खिदे तब तबु अल्लाह की रसूल की मतम दसु तरावी की नमाज से सोन खिए मधु की मतुंगदा हजरत अल्लाह की रसूल लई खिद्रब मतुंगदा हजरत अबू बकर सिद्दीक ना खलीफा ओइरे मधु की हजरत अबू बकर की खलीफा की मतम ददी अल्लाह की रसूल लई खिद्रब मतुंगदा मियोय मयाम मुर्तद ओन खिबा मियोय सिंग अदुगा लान थोकनबा अमदी जंग कया तौनर लैरिंगाइदा मसिगी मतंगदा अदुम जैसे अल्लाह की रसूल की मतमदा तौरमिबा साहबा मरी मंगा पुंजलगा अहुम मरी पुंजलगा माई मागी तोंगान तोंगान सोनबी सिस्टम दो अदुम लैरम्मी मदुगी मतुंगदा हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की खलीफा ओइरे महाकना खलीफा ओइरा अब मतुंगददी मुसलमान सिंग असि यामना पाक चौरे अमसुंग यामना शांति की ओइबा अदुगुम्बा हुकुम अल्लाह मतमदुदा नो हजरत उमर ना मस्जिद लाक मतमदा साहबाई किराम सिंग सि मची मची दा तोंगान तोंगान ना मियोय अहुम मरी अमा अनि अहुम अमा सुमै तोंगान तोंगान मची मची दा लेपगा तरावी की नमाज सोलम में ब कुरान तहरना रगा माई मागी सोनरम में मधु उबदा हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु न खले मसीगी सी एक इमामम की पीछे दा पुंजन की बतारगदी क्या फगनी है न खले अदुगी मतुंगदा हजरत उमर ना साहबाई किराम सिंह की मनुंगदगी खुंजेन फजबा अमा आई ममिंग दो जी कावरे हायरिबा साहबा दो इमाम ओइहल्लगा मियोय सिंह अजी तोंगान तोंगान सोलंब सिंह अदु पुलप पुंसलगा एक इमामम की पीछे दा तरावी की नमाज सी सोन खिए दो हायरिबा सोन खिबा खुदिंग आइन हुजिक पंजखरिबा मफम सिंग असे मसीगी से अल्लाह की रसूल की साता तरा अमसुंग अल्लाह की रसूल ना जो इमाम ओइरगा सोन खिबा अदु सुरकात कुनगिनी अदु हुजि हजरत उमर ना मस्जिद एक इमामों की पीछे द पुंजल लखरिबा असे मसीगी सिसु रकात कुनगिनेबा अदुमै तौदना मतमदुदगी एक इमाम की पीछे द नमाज सोनबा असे हौरखिएबा मसीगी सिदा एतराज तौनिंग मियोय सिंह ने एतराज तौई करिए नसीदे हजरत उमर ना हौदोखिबने हैना अल्लाह की रसूल की मतमद सोलम बने हजरत उमर ना एक इमामम की पीछे द पुंजन बने करिगुम्बा हजरत अल्लाह की रसूल द सोलम दबबो ओइरसो हजरत उमर ना हौदो अंबबो ओइरगसो अल्लाह की रसूल की हदीस की मफहूम द लाई आईगी अमसुंग आईगी खुलफाए राशिदीन सिंगी मतौ तमउ हाइबो पोट असी हदीस द लाकबनिना हजरत उमर ना हौदो अंबो ओरसो अदुदु मतौ तंबा इखोई इथक्ते जरूरी नेबा दुना कना कना गुम्बना निपान नी नत्रगा ट्राइन थोइनी तरावी की नमाज अदुनी अदानी हाइबो सोम द इखोई चंगोइसी तेंतक पमोंग द आइना तरावी की हौरखफम अमदी मसीगी मतांग द हुजिक हाइजखरे तो नुंसीजरबा हजरत सिंह अखोई तरावी की नमाज मिपुंग खुदिमुक लोइनमक सोनगदमी मसी सुन्नते मोकदानी अमसुंग तरावीह की नमाज से अल्लाह का यामना नक्सिन हनबा ओइबा अतुगुम पोसक अमनेबा हमदे अल्लाह की रसूल की हदीस की मफहूमनी नखोई नोंथिंदन अल्लाह की नमकता रोजा हेली हाइरिबदी फरज की रोजा हेली नुमदांग द सुन्नत की नमाज सोनबा हाइबा असुगुम हदीस मांग द लैखरे तरावीह की नमाज से अखोई की थकता सुन्नतनी अखोई खुदिंगमक सोनगदबनी अब तरावीह की नमाज सोनगदबनी हाइबा असिदे अखोई खुदिंगमक खंगे तरावीह की नमाज रेकात कुन्नी हाइबा असिसु खंगे अब तरावीह की नमाज से रोजा थादा खक्ता सोलकपनिना अतोप मतमदा मसीगी तरावीह की नमाज से था त्रमाथोइसी सोनदबनिना सिर्फ रोजादा खक्ता मागी सोनबगी मतम लाकपनिना मसीगी सोनबगी तरीका
kharatang aikoi masigi matang da nei na se tarawih gi namaz si rakat kunni amasung masigi sonbagi tarika di ahan bada karino hai matamda rakat ani ani tawraga sonba ahan ba niyat laurani rakat ani solani amasung rakat mari surakpa matamda ngalaptang phamba ab rakat ani ahan ba solani rakat ani sonba matam sida ikoi kari haina niyat tawgani masigi niyat ki damakta tongana na ikoi na ai tarawih gi namaz sonjari hairaga niyat tawse ikoi manipur da na henjanna niyat asibu yamna kupthana masigi damakta yad tawnaraga masibu chindagi haidaba yade hairaga khallaga yam hainari base masigi si koi zaruri nattaba potlama ikoi da potluma ma isana thangatchabane ba niyat tu tarawih gi niyat karino nang phabra ai phabra haibin ching niyat haibadi ai gi thamoi manung da ningliba pot adu niyat ne ba kana gumba mi ama ai tarawih gi namaz rakat ani songe haina niyat laure ne mana lepkhatpa matam da magi pukning da khalle ai hojik songe dor se tarawih gi namaz ni rakat ani ni songe dor se na khalle bas loire Allahu akbar hairaga ma namaz hauba yare aduga namaz dum loisalle mana machin da haibagi mathau tadre magi pukning da khankhibdo adu niyat ne ba ado har niyat khuding mak ase tarawih gi namaz si rakat ani ani gi niyat lauraga ikoi namaz si sonba rakat ani ahan ba solani adugi matungda mathangi da mu rakat ani solani mari surakpa kanda ngalaptang phamani ngalaptang phammi ngai manung sida tarawih gi dua haina dua ama lairibado madugi dua du no hadis tagi karidagi laite haina masigi matang da haibiri aduna kana gumbana dua du fare madu sole kana gumba fadre ador di dua du sondre atopa afaba dua darut ama solaga ngalaptang pothaba adu hujigi dua si sondaba yade na khanbusu yade fariba miduna so ai dua si sondaba yade na khallaga sonbi ganu dua do fare alhamdulillah Allah da dua to bani afaba du sole kana gumba fadre dua du sondab taraga so afaba dua daru khara solaga ngalaptang phamba rakat mari surak paganda mathang amung ngalaptang phama maga hogala ani aduga amuk ani solani amuk mari surak paganda nipan subada admain tawda train thoi subada tra truk subada admain aroi bada kun subada sumaina phamba adu phamga dawri basi rakat mari surak padani tawbatabu son badi rakat ani ani gi niyat ta son ganeba tarawih gi namaz ase adu niyat tawbadi kana gumbana pukning da khalle phare aduga chinban da thokna tawge habso ai tarawih gi namaz rakat kun son jage na khalli an rakat ani ani tawraga ina khankhre ahan ba hobada loire bas adugi matungda koi niyat tawbi jarur natreba adui matungda Allahu akbar hairaga sana solani alhamdu solani surat parni adumai torodum solani si ekhoi gi iche ichan sing yumda tarawih sonbiri be iche ichan sing gi matang dani aduduga nupa singi di yariba makai Quran asi karida tarawih da taba asi sunnate karini aduna ekhoi Quran soliba mafamdu da chatla ga ekhoi Quran ta se Quran mapum sema tarawih gi halat ekhoi ta khip taraga di sawab kam yam chawgani nusi jar hazrasi adu nupa singi damakta bharhal sina Quran tabagi tongan ba maslani adu tarawih gi namaz sonbagi si yumda solibe iche chan singi damakta ani ani sonba adu kana gumba mina ani si sonba ngamdre yamna wahare mangonda halat ama mangonda oire majburi oiba tare ador di mari solaba su majburi gi halatta upai lerak matamda yai aduga phammaga sonba haire adu phammaga sonba sisu kana gumba lepaga sonba kanta yamna ware ba ador di magi damakta phammaga sonbagi gunjais ne tawbatabu ware hairisi awoiba makki wari bra natraga wasanari bra haibdudi Allah na uridna anne innahu alimun bidati sudurni Allah de aigi thamoi gi wa khangi ba aisi kayam yam na wari muhaibsi Allah na khangi ba maram de aingonda laiba awaba su Allah gi mai kai de ne ba to Allah di urimidra aina hab khriba mangonda awaba kharasina ma phammaga sonbagi like na te du mana phamma solisen hairaga Allah na aigi ne ki tangkhayam ka khaneba nama solidugi aduga waketan awoiba makki waba Allah na su khange manamde Allah na haba khrimina masi lepaga sonba ngamdre habise Allah na khangibni adu aina phamma sole do inshallah Allah na pura ingonda sawapi nabi ganeba tawbatabu aina yamna majburi oidabida phamma sonba taragadi adugi ekhoida ekhoigi neki de ka khrani tangkhayam khakto oiganeba
tarawih gi namaz si karamna songani tongan ba magi surat laibra natragana tongan ba kari kari ahen ba laibage haibada kari gumba ahen ba ama fo laite jaise aikoi na atopa namaz da jaise aikoi na nafal namaz soliba sunna soliba farz solidana adu jaise jaise aikoi na atopa namaz sing soliba adu maina sisu tarawih gi namaz sisu neba aduna niyat tawma tamda taba bas ai tarawih gi namaz soli haiba niyat tu khakiwani aduga atai di surat aikoi na paning ba surat pabe ai ha lining ai gi damakta chatna ri bai khoi surat pa na ri si jaise ahan barakat ta'lam tarani subda li ila fi quraish ahum subda araital ladhi mari subda inna ataina sumain tawdana alam tara dai laukhraga kul a'udhu bi rabbin nas fau paru matamda rakat tara loire mathangi amaka alam tara dagi horaga kul a'udhu bi rabbin nas fau parakpa matamda rakat kun loire adu si kana gumba rakat masing su kanadni ngai gi amadi line ngai gi damak ek tartib abaneba si koi zaruri natte ba kana gumna ahan barakata alam tara sole ani subarakata inna ataina sole koi baat nahi ahan barakata qul huwallahu sole ani subarakata inna ataina kari qul a'udhu birabbil falaq sole koi baat nahi admain to haibidi sigi tartib sisu tartib ta sondaba yade haibagi kari su laite ba marakta kala kala sonba yaiba bas rakat masing aikhoida aina songrisi rakat kaya sure haibisi exact khangba mathau tai amasong aina soliba namasi tarawih ni adu atai di masigi damakta alam tara dagi horaga nasta loiba rakat tara loiroga amakka mathang tara halakba sisu koi tartib leite tongan ba si aikhoina line ngai gi damakta tawdi aduga si tawdabi ade na khanbasu yade ba ina tentak po oiba tarawih gi niyam ni kana kana gumba khangdaba singi damaktani aduga tarawih gi namaz ase masigi matung da su maru oiba namaz ma lairi karino tahajjud ki namaz ma sigi matang da Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu gi wafam aina mamang da panjakhribodo Hazrat Umar na tarawih gi namaz asi masjid ta एक ही इमाम की पीछे द सोन बसे सिगी सोनिंगाई की हुक्म तौरम में साहबाई किराम सिंह सु सोन बहुरे अब साहबाई किराम सिंह सु सोले अदुगी मथंगी नोंगनिनी मतुंग हजरत उमर लाए अदुदुगा मयाम सि यामना अदुबैना हराउना पामजन सोलंबदु उरेबा मदुगी मतुंग हजरत उमर न हायबा सिबदी याम फजरे मसी नखोइना एक इमाम के पीछे द सोलसी याम फजरे तौबतबो सिदगी हेना फबा अमसु लैरी मदु जो नखोइना काउथोकनरी करीनो हाई मतमदा तहज्जुद की नमाज ने तो नुसीजर हजरात सिंह तहज्जुद की नमाज हाई रिबा नमाज है मसीगी सी यामना मतिक मगुल लैबा नमाज ने और सिगी तहज्जुद के नमाज से रमजान दखक खास सुनते बा चाही चुप्पदा किसी भी वक्त अदुम सोनबे आबा नमाज ने तौबतब अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मथक तहज्जुद के नमाज से फर्ज ओइरमे अल्लाह की रसूल बाकायदा दोम लेप तभी सोलम नमाज ने दो अखोई की इथक्तसो करिगुंबा अल्लाह के रसूल के हदीस की मफहूमनी अइना करिगुंबा इंगोंद अकीब लैरमद्रबा के आइगी उम्मत की मथक्ता आइगी उम्मत नसिगी थबुकसी तौबंगमदना तोखिगनी हाइबगी अकीब लैरमदब तारगदी तहज्जुद के नमाज फरज ओहिलमगदबनी हाइना मरमदी सिगी कानब मयामम लैयब सिगी रमजान की अतोपगिनी को दो रमजान की मनुंगददी अमुक कयाम हेना कानरगनी तहज्जुद की नमाज है अदुनदी अखोई अमक तहज्जुद की नमाज सोनबगी मौका 100% फंगी मेबा एकदम 100% तहज्जुद की नमाज सोनबगी मौका फंगेबा मरमदी अखोइना हौगतलगा चारिबा थैबसिसु तहज्जुद की मतमदनेबा सेरी चारिसी जो सेरी हौगतपदो मिनट 5 तंगन हौगतलगा वजू तौथोगा तहज्जुद नमाज रकात 2 तंग 4 तंग सोलगा अल्लाह दा कपगा हाजरगा सेरी चारे फजर सोलत कयाम यामना फगनी अदुना अखोई तहज्जुद की नमाज सोनिंगाई वखन थमसी एक नेकी पिकला पिकला अपिक अपिक नेकी सिंगसिसो रमजान था सिदती यामना चाउना हेन चाउना अल्लाह न सवाब पिबीरिबा अदुगुमलबा गांगतनी अदुना अखोई खुदिंगमक अल्लाह की अपिक अपिक नेकी दे लौरगा अचो अचो नेकी फोबो तौबंग निंगाई की होना सेबे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने अखोई खुदिंगमक हेंदोक थोइदोकना अमल की पंगल पीनबीबो ओइसनु व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मरुब वफम मयामद थमजनिंगबना अखोई चैनल असिदा रमजान की ओइबा हुजिक नौना करिगुंबा वीडियो थागलक्तब तारगसु ममांगदा ममांगी चहीगी 2024 दा 2023 दा 2022 दा रमजान की ओइबा मसाइल अमदी रमजान की ओइबा बयान मयाम थागतर लैख्रमेबा
ado aikoi comment da inau nau na hangak pa mayam su yauri masida aina haijaning poti karino hai matamda Ramzan gi oiba Islam gi paujel da su Islam gi yumbi da su masla sing khang da sing adum YouTube ta search to biu Manipur gi adum lakani Islam gi yumbi da ayaba masla yauri mini Islam gi paujel da su admain to Ramzan gi fazail da Ramzan gi kana ba ruza gi oiba maru oiba posting mamang gi Ramzan gi da adugi mamang gi Ramzan gi da thagatna zakat gi do oiro amma gi do oiro loina mak thagat laga video mayam ma YouTube ta hana da gi leiri mi hana da gi leiri ba video sing si so ikhoi dum ingsi aduga inshallah moka phangba matamda matam gi oiba ummat sing da kana gadaba video sing inshallah dum upload tawjarake na kana gumba channel asida nauna changliba mioi sing channel asibu subscribe tawjanbiu amadi subscribe tawraga leiba sing su bell icon namlaga ikhoida notification gi zariya dagi adumak phangningai gi damakta tawsi Allah na ikhoi khudingmak amadi tabiriba sing su hairiba aibusu achumba lambida mapung phana puraga chatpa oisanu amadi aikhoibu thambiriba fowa mahaki apamada pusi lelhan biba bahakna pujan biba matamdasu aikhoibu mahaki apamba momda pujan biba oisanu amin wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.